Ekwan a mo hwem eye mfensi mankranso kwantempon kese a ahyenkafo etadi so dwuma pa na kwan eso enyoda efrise ekọ mantem akese mienu so ahafo ena afi buno mantem mu na hafo kropon goso kwan ekọ ho pa ebrekro na nso Sunyani eye buno kropon ehonso ahyei ahodo nyina ekohobi na sade amanigu so amohwei tumu se kwantempon ewo ha mu pa apro atete na hyenkafo a dane da ofaso o ndwumadim omunsa gumti a omusu ebobna efre se aban emra wonsra bem emaye ommoa efrise kwan ensuo to a na omakaso gya omanfo a ewo mpotemu ahodo entimi ma omuntimi nko ahyenkafo nso omode hyen eye adwuma wo kwantempon so ehuna mane pa brano ahyen emu haw ena omunamu ti omudwuma de mumpo ayeden amono papa yehwe goso mpotemu a omudi dwuma wodo bebre edo som Ghana timba enua a omode som ye nya senketoa afei sikakokọ emu mfaso de a omode som ma nya senketoa sanso na bono mantemu nso enuane afam akwan hodo nyina mu omso som Ghana pa na ebase omo ba Kumasi na so mo free Kumasi akọ wadwadi mu a ne mu aye ya ama ono papa no akwa ba Opemsuo TV Opemsuo radio 107 FM ene yaba Kumasi to for Egos Sunyani Mary de ko sa bronu su na yehwe kwan ya se bi enye kra na yenya omo fa kwan su omuta isu kwan pa no na eno ma twetwe nkomo ama mo hu se de kwan no ebra mo bre esifa nti openi yema akwa ba ma Opemsuo TV so o ba sho me je so me ya na me ba sho ye so se ye fe me ya o jamfi o ba sho ye kwantempon ye obi a ota fa kwan so pa na se bi ahoche be na mukom se timanufu a me fa kwan so me ya be na me da se so na me sa kwanyen me ya ne se kwan e free ha e ko Sunyani mankanso no kwan ya se papa de yesra na sempanyinfu a mo ka bi ewu no o mara emwa sanse se utwa kwan mu efiri ha ko Sunyani na se ko mankanso a obeba gi so ko mansi obeba na o kan nyina bubu driver se wo ha nyu duta bi kwa na isu ni toka se kwa ka na bi nko ne biaba like I said, passengers for crime put in home papa and tears resa ban and remwa na se re kan se wo se grade bi ko ne ba fa so dia maye monta yetimi akwa ba ye ne beje ho pa tears raba na so mara remwa se kwa ye betimi asa ababak na agwadifo ne okrafo medo na baye ebe Kumasi ne mpatam na mo so mitimi dia ko na amafo so so nyabi odi ye da se ye tidi se ye kwan a sebi amanfo fa so ye ba na ye kwan a sebi Ghana enua ne enua bebre no efisa mantemu ne fiba na ekwan ye sei abaye ofi so a sisi abanfo abaye o ye na dwene so obaye ana se ya na kwan ya ye mfinhia bebre nyine metima ka se ya na kwan ya mfinhia bebre but abano office no o ye na gese nko be shase we say contractor bi ba so be twitwa akwa no but we hold the see ye bi ebu o trako ofiri mankaso e ko Sunyani ko ne do ma ya pa ko si be chemikra o firi akakre ye ko abu akwa ne de tia ne tie ntine sra ba se wo mrem na kakre ye ke ya o sta me ye empanso so ma ye se ya ya nam ko so yesu be nya ho to kakra na e ka ye bo ye ka o so so yetimi onya bibi o de ato yo ela Opemsuo da ase ene sema mi achichi Opemsuo FM so ko se me da ma se pa Opemsuo ene motie fo nyina de stress aba mu a na okwa so ensamra back se de city na e da ma se pa ya se so TV Opemsuo FM ya ni ya me jo so ya se kwantempon a eludi to teenagers Ghana as in capitals go so no Sunyani ya se kwan ya se bi enye kra na kwan ya so na se bi Nigeria echayetinga nam so pa ye free sa manteni no na why kwanhemi a wonam kwan so de se bi how be na mo fam se kwan na yesi o how de she bi pa ni me ko no fam ba ko edijama na kwan din ka 8 ya na so aka clear any how de ya ni betime debate 30 minutes wa say na kwan na nkasa no mo say tutu enti ya enda o kan na ahase o china na ahase se mo mo se so ato so o kan na de be fa ahase ya o kwa hiso sa kokoro
me budget na me ba okwan so be yi no na asa ultimately e my madaroma anke ni beje wo pa enti aseme na be ka cha ban se onye ne tamma yese o me kwan ana se aseme na be so ka we dey nke be se aban se so to the by form man ka onye ni na ka onye mboaye chance Sunyani kwan na ni na wohwa accident bebe so a nsisi no efiye kwan ya ni so ka oboaye ma yetimi eye kwan ni mayen a kebetima aboaye a driver for na afi so passengers are so ennan kwan so no health so no awon so ya ade nya na etima ma accident bebe no so ka na amayen so spare parts a wodo ade dia yeto eni se na bo so fon so di esika no na eso aba fom kakra enso amayen Yedase so only original near Chinko Opemsuo TV so about you your friend Jonathan Yeboa Yedase in Opemsuo no wa baba Opemsuo TV Opemsuo FM yeja mejo so am jide se nya me ada ma ho de nya me ada ho ya famos oni we di okuta yi se bi ye hwa a we o ma mo friend dua o free afu e de ba epum eni ne bi be down so na se bi chika kesi na kwan otibia yesi how be na mo from also reason we be me free se bi free o me be ni hala ma ge wo so ni mi hihye saa ko pe se bi free ene bete because kwan ne tubu tum kaka saa zo pi wo kwa ba no na ka no mattress ko a bi bi na ma so ti ma kwa ne so sa ba re bro Abang buaya pada malam ni di tidak cuba malam. Cuma buaya. Kau sekarang si semisal cuma kau ni si semisal mana. Esok lori usia kita awak dengan ni ni lori ketua. Sebab ni buah. Ama si ada. Mamu kapiter cuma sumber. Na dia memang free produce semen leba. Na yebudia na ko ni let us more agrava for no break those ya branca sa those kwa bele sisi ya say ben me ga ka bele ya to vuvu nti wada ma no mo na omutima boye nti ya de se de be na de ba ba se mbia edumani ya no mutchena ni ehwe no so no because am kai nam ka ke se nam so na se to fon ke sisi a akwa na bloko mo nke se bia obi nyem na se bia kwa wo so a obebre ka na bere na renako ana se obi wia ebere renako maybe so no obi so na mche ya ka na beto ato so e be pay reba na ba ma because e kwa se nyele to me boye for so no je kwa se mbe sha mo ha mo so mbe boye to da ma yeda se ye shoka ya ismi na me buma wesi enya da ajini akase na je so man no do na wo ti yeda se original ni achunko yeda se ye mishra mo yeda se so Opani no wa kwa baba Opemsuo FM Opemsuo TV we so avana na mbacho udu ni se ene memi mejinda mzama hapo yeda se ko se amako sebi ye sho ye shenkeni a ota afa kwa so kwan se de apro atete ayi sebi nimse me bringi na asembe na mbe ka cha ban se mbe sire na mbe ye kwan yi mam yes no na because esu to kwa original one so to no enya edise mu se panyi ni twem dia na mo dia aboa ba beguso na mo twem ko na mo zo anya no amuka amutima mu so no blend no so now na say kwa konfo ebe bubo hakura ma be bo about 3 times hanye ntika ne ya udu abato boase ndia konfo be bo anu sa ma ye ble ntia won hwe no mo ye kwan na kwa ni na ble ya ngasa because hanu be nya ble ya anytime ya mo de ibeguso a na asase ntia mo hwe no mo nya ma yesre ma ye ble yeda se original ni ya chenkomo yeda se be Opemsuo nyenyenye yesre mo moye na mo nya kwan ma na we die apa ni se ya be fazi ya wo de abefo to ha mo to ha da bi no ma se na se je se ma ba mo hwe na mo ka bi ma ya na yenti bi nya kwan na emo ye nyina na ga na ye ye me nyina da ma se
ye mo pa fu face be nya ye kwan etutu ye na asai eno mo ye kwan so mo ya omunye ni ye umma no mo de umma be support you say na kwan na tutu yesrew mo aban yesrew twere be kwan na say ye mo bo pa say ka bia du anu waka esia no bi ko to ma de kan de ta ya pai obi su twa we sia de be sia de abo ekwan de tie mass pa mpefo so nam pawo so after eko Sunyani omo kono mu dia konia ba yeso ali to aba so de emomo ale tina aka kere ya ke mo ma ye mai ne wo ntoye na wo dua na de kase wa ye ke ekwan nam so be ya manfo ka na akeka yuso mu a ese obi entimi ko yeso mo ye kwan ma ye wai madawroma aba yeso dawo be de obi a ko be ne ekwan de nye amafo ka sa say inipa nu ena mbe sia de abo so ma o ma ka mran yeso wadawroma yeso ka be ka timo mo twemo me manka so ekwan ma ne ye bere ye da zo family madawroma efi ebuakwa mensia kofoibia ekropo eba besi manka so ne de eba se mo a se abari na ready kwa highway for no o mo twa so no kota o twa so no efutu kwan ema futu kwan na ye bra kwan so pa ni die ma se push agenda na mo kan ni mu ha abusafo o man panyin ni nko for yesem a mo hwe na titi asempa na ye gre ho edi kɔnidie eny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 e edi die mu a ye fo na usu usem a momoye na ekwan die freeman kan so ko tia ho ekosi ebuakwa ne ni mensia die mo hwe mai me da masipa na ya da asese gyina na ebi nkomo